Cha yena u2000 lo kumele awubuyise wedadewethu kodwa ke phela hawu nawe phela hawu mawusukhuluma ngo2000 uthi sewuzokhipha u2000 uzosalisebamba u2000 ku50k sisi hawu udrink sengingaba u2000 nje kuphela hawu awuyibheke nawe leyo nto leyo hawu cha ngisho ukuthi phela enye into Tamara ngoba sesiyalentozana kule nto le ngicela ukuthi senze iplani sixhumane sifonelane sikhulume ngoba kade ngitshela uMax basazowenza nje ama-video yoku-appreciate ngifuna ukuthi silentozana sibanike nemali yakhona igenge le kade isupportile ibe nathi ngama-defend because ngitrained kahle kahle kulezi izinto nje thathe ivuke iphathisana ngekhanda but ey'suke zi-personal gcine kushintsha ngisho ifamily but-ke kumina hhayi ngiyama mina kwenye ezinye zezinto